Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda kano ti ayuda nga iti sikat a vlogger inton umay alawas Mari Julie. Ayan, Won, nga masapol nga ada ti sticker mo tapno makaawat ka. Ada mo message da iti group chat tayo a content creators. ay nawaw, pangalaan tayo ngay iti sticker, mare. Ada kano iwaras da iti sentro no bigat mare. Data ti mapan mangala iti stab para iti barangay tayo. Ay wala, mare. Kayat ko data. Masapsapa ta inton bigat iti kastaket adu ti maala ta mare. Mapan mo ang dagiti pada ta a content creators. Ah? Ayun Libre ko naman. Naku nampay mare. Nangina nga tati magatgatang ita. Ay, talaga Sige nga rod, mare. Dagasin nakto nga rod ijay balay Wun mare, basta agsagana ka. Alas 6 iti agsapa ket agrubwatan. Narigat ti maibusan iti sticker mare. Agrubwat ako abel lakay. Ay no, bigbigatan. Sa dino ti papanam. Agpasentro kami kadagiti padak a content creators ita. Mapan kami mangala iti sticker tapno makaraman tayo mat dito'y barangay tayo. Sticker te. Sticker ti sikat a vlogger Isu kano ti maipakita no adda iwaras da nga ayuda dito'y barangay tayo. Aya, Wen, isu amapan kami tapno addaman mo't maawat tayo. kitain nyo man tikas tayo ang mangiwaras Ang mga nuday tantuman nga sticker ti pagrugyan ti sana pagkikinawatan, bakit? Dipindi lat tamot Agrubwat ako, tamasapol masapa kami. Narigat ti maibusan. Oh, idulin nyo dagito nga sticker, nanang. 5 data. Di yung pukpukaway, na? An-anwak mo dagito nga sticker? Sticker mo ti vlogger daytoy. Talaga nga sticker ti vlogger data, nanang. Daytan to ti ipila yun no adda mangiwaras iti ayuda inton Martes. Ay nawaw, aga man ti 5 nga sticker, July. Di yung pa'y kayat. Adun to ti maawat yung ayuda. Ang mga no adati saan ang makaawat. Adda pa'y nabati nga sticker ditoy. Iso ti iwaras mi kan Mari Rosa inton madamdama. Nakababain mo laang no 5 ti awatak ijay. Ay na, basta. Noan niya timbaga, iso ti aramidin nyo, nanang. Nagngina nga ta ti magat-gatang ita. Masapol nga agdiskarte tayo mo't Libre dayta ko naman. No kayat mo, di sikan ti makipila. Ay saan ang mabalin, nanang? Nakababain mo't iti day a vlogger No makita na nakapila ijay. Noan niya timbaga, isulatan ti aramidin nyo. Kumusta, Mari Rosa? Naiwaras mo ka din dagiti sticker. Wen mare, naibuson. Si Kangay. Uray siyak, Mare. Naibus mo ti sticker nga da kanya. Dakkel ti maitultulong tayo a content creators dito'y barangay tayo. Naku nampay, Mare. No saan agapo kada tayo a content creators, awan maawat dagita nga ayuda. Iso arumbang laang nga irespeto da tayo. Ay wana, saan na mabalin alabas-labasan da tayo laang dita. Kita man no irespeto nak dagiti tattao nga inikak iti sticker. Agsilpi taman kay digaya mare. Tapno addaman mo ipus ko iti Facebook ko. Masapul ang maamuan dagiti kabaranggayan tayo, titulong nga aramiden tayo para kadakwada. Anya nga tadi sticker anadamag ko kula sa bakat. Anya nga sticker man ang data, puldo lakay. Sticker kano ti sikat a vlogger. No, gusto tinangag ko. Kaday jay kano nga sticker ti maipila. Tayo so ti pagbasaranda no asinot may kan iti ayuda.
Awan pa'y matinted da kada tayaw. Anusan ta ti aguray bakit? Barang at tantumot iwaras da ta apiktado ta mo iti bagyaw. Asino ay ati agiwarwaras? Nagiti content creators kanumag. Daro sa akin Julie, tinapanangala iti sticker para iti barangay tayo. Mala, urayan tang araw lakay. Ang mga nuaddan tumot iwaras da. Sa dino tinagapan nyo, Nana Kulasa. Ijay sintraw basang. At dalanapan ko ginatang. Ay wun gayam. Pudno ka dijay nadamagmay. At da ka numot iwarwaras yung nga sticker ti vlogger. Aywan, sticker ti claim stab no ada ti umay da iwaras nga ayuda, Nana. Inwaras yung ka dahin. Nalpaso na. Anya? Ay nawaw, idi pa'y may nga aldaw nga nangiwaras kami, Nana. Awanan ti sticker nga inigaman mi, ta na iwaras mo't aminan. Ay, kastagayam. Wan, Nana. Da kami a content creators ti nangital kanda iti sticker. Ngamen, amuda adakkel ti maitultulong mi diti barangay tayo. Ay, kat nasaya at dayta. Tapno adamot maramanan dagiti kabarangayan. Aywan nakunayo pa'y, Nana. Kumusta ngay nanang? 5 kadimot lang ang tinaalam nga ayuda. May siya lang. Ay nawaw, apay ngay, katli mga sticker matiinted ko nga ipila yung. Inted ko iti daduma di upat nga sticker. Ay nawaw, apay matakas na ngay, iso nga rod alima tiinted ko kada kayo. Tapno maramanan mo ti daduma Aywan gayam, ada nangag ko asayang gusang maipapan kada kayaw. Anya asayang gusang nanang. Nakalaslastok kayo kanumot a content creators dito'y barangay tayaw. Kunamlan asino kayo kanung agsasaaw. Alisto kayo kanupay no ayuda ti saritaan. Naa, asino tinangibaga iti kasta nanang? Iso tinangag ko a pagsasaritaan da kabayatan ti panagpila mi itay. Di mo nangag tabisi kayo mat nga agpaspasikat iti sango itay. Ay nawaw, apay matakas tangay? Nalipatan dan samutan dagita kabaranggayan. Ano saan aga po kada kami? Awan ayuda ang maawat da manipod iti dayjay a vlogger. Makitam dayta pa nagsasaaw. Kat punumat nanang. Iti panagkunayo ka de. Kat adda maawat yung ayuda no awan kami a content creator. Anya! Anya di ko na maibaga, Mari Julie? Adda kanumat agwarwaras adamag may papan kada tayo a content creators, mare. Ay nawaw. Anya ka numanan dayta? Nakalaslastog tayo kanu. Anya? Dayta ti pagsasaritaan da idi kalman, kabayatan ti panagpila da. Naglukon dagita at ang tao? Di da nga rod agpampanuno. Amangan mo, numaysa ni Nana Kulasa dita. Dayta ti jak mo, mare. Jakon sinaludsod, taamok nga agungot ni nanang. Kasaritak tuman, day Nana Kulasa. Wan man, amo man no asino dagita a kontrabida, tapagsasawak man ida. Ha? Awanan bain dagita at tao. Isuda lang nga rudon tinairanod. Kastada pa'y. Nangalaan damat iti kasta alaing da. Sa dino ti babanam, Rosa? Awan bibi ang mau. Ay nawa, di mo ibaga nga iti ayan ni Nana Kulasa ti papanam. Anya ko maitakang kano mapanak ijay. Saan nga amin amang ngagyo, kat masapul at tutupan nyo? Ay, saan ang mabalinti kasta kada kami? Amok ti may papaniti dayjay nga isyo. Kat no para kanya, pudnumat nga may. Anya? No agsasao kayo, kat kasla asino kayo akangatuan. Nasayag ka diti kasta nga ugali ti may sa self-proclaimed content creator? No asino man dagita asumanao, makita da talaga. Di mo nakita jepos ni Jaime akan ni Nana Kulasa. Anya timpos na? Adda tinangilik iti group chat yo a content creators. Agasam man di kasya pa nagsasauyo ken kumarin Julie. Sigurado amay samot dayjay Nana Kulasa. Inton sumaruno, di kay sumanao, Nana. Ay nawaw, anyang ay tibasol ko kun karusa. Amok may sa kayo mat anarire. Ay, di ka maawatan. Agpada kayo iti kaanakam.
Saan kailang anaikan iti sticker? Nagadumot ta na sa uyaw. Ay, di kag sao iti kasta. Tamok nga awan basol kukon ka. Bagbagaan nyo ka anakan nyo analaing nga agpost. Diyak amo tapos nga bagbagam. Imposible kayo mata. No addaman ti mangagyo a reklamo may papan iti dayta nga ayuda kas kada sticker. Pagsasaritaan nyo iti nasayaat. Tama nga no adamot nagkurangan yaw. Kan may sa anyat pagpupudutam aya ket dagiti am-amuyo laeng mati inikan yaw. Naa, No agsasao kayo, ket kasla personal a naggapo kada kayo ti ayuda. Uray amuyo nga sponsored mag. hay na, jak amon ti aramidok, mare. Ay, uray siyak nga rod, mare. Adumit ti agpo-post may papan kada tayo a content creators. Self-proclaim kun kunada pa yun. No agsasao dagita at tao kat kaslaawan na ramananda. Ay, talaga a barangay dagiti nariri ti barangay tayo, mare. Naku nampay. Isuda lang nga din tinatulungan. Nagadupay sa uda. Tiyak kayan. Naipost ti pagsasaritaan tayo iti group chat tayo. Naimensyonak pa yan iti Facebook post iti dayjay a Jaime. Nakababain nga rod. Gapo iti dayjay nga sticker. Datayong matan ti bida iti social media. Naku nampay, mare. No amok la akas ta ti mapasama. Binukudan tay lakta kuman. Awalag, dagiti kalugaran tayo mo ta content creators ti starring diti lugar tayo ita bakit? Wala tado mga minti madi asauda. Manulaang ti followers da ngamapaw nakalaslas tugdan. Uray iti Facebook. Sikat damot laeng. Pagdong samad tagwarwara sa damag. Sigurado na ita. Iso nga uyawin ida dagiti kalugaran tayaw tanang ato launay ti purwada. Oray numasabat ko ida, di tadalan. Di daan mo taglisay. Masapul nga isuda ti mailis yan. Content creators da ka nung araw. Dakkel ti maitultulong da ka da tayaw iso akasta. Di makulan ti ulo da. Rosa, i-delete mo man timpos mo iti Facebook mo. Saan na mabalin, Abel? Ay nawaw, agpada kayo kin kumarin Julie. Anya nga rod ti kayat dagita at tao. Agul uli magkame. Da kayo ti ayan ti bidot, iso arumbang laeng nga agpakumbaba kayo. Saan na mabalin ti kasta kada kami? Nasayaat nga rod, ti kasta agalag ti may sa content creator. Saan kami nga agunget no amula ang dagita at tao ti pagluglugaranda? Ay nawaw, no inarami julaeng kumati husto. No inuwanas yu dagiti nga sticker ka dagiti agkasapulan, ken no di kay kumanang isawang iti makapasair, awan makagapo nga apaanda kayo. Talaga lang kit di ana isyu dagiti kalugaran tayo. Makamukay man langit. Di bale tada kayo mo ti may babayin. San mat asya? Hanya ti masapul mao Marilina. Awang makide marikulasa. Kaya't kula ang ti umay makitambay dito balayaw. Ay nawaw, apay mo't maray. Dituyak pa'y tanapudot ti ulo ti anak ko. Sigurado asyak tumanan ti pagpupudutan na dayjay. Ni July maray. Wan, agparikot da nga raw ta isura ti starring iti Facebook. Kat no adda ka no mo't impos da. Wan ta edi na ipus da, bimales da. Nagadumot ti impus da iti Facebook da. Ti amo da siguro akit kanunungan dagiti kalugaran tayaw. Day talaang nga agpaiso maray. May mayat kumano nagpakumbabada. Naku nampay maray, ngamawan tahay pride damay. Manula ang ti followers da iti Facebook, ngamnay, nakalaslas tugdan. Nangataw ti panakita da iti bagbagida, kundi da aksiktaran ti bidot da. Ay, jakon amuno anya ti aramidak mare. Maistress akon iti mapaspasamak. Uray siyak nga rod mare. Nukas na amakit-kita dakdag iti kalugaran tayo. Kas lakat katawaan da tilikliko dak. Agraman followers ta mare.
Apektado matan. Wan nga rod, Mare. Kasano nga taday to yun? Jak mat amo no kasano mare. Kasta una yan tibain ko. Mare, anya nga tano agtrabaho talaangan iti adayaw. Aywan anya. Awagak ti amok ijay Manila. No addahay ring ijay, agpa Manila tan. Jak la ang sigurado no palubusan nak nila kay ko mare. No siya, talaga nga agpa Manila ak, Mare. Nagaduti kalugaran tayo agumurguran kanya. Agraman pada a content creator, kumuntrada mutun. Imawag ti kasinsin kong agtrab-trabaho ijay Manila, nanang. Ay nawaw, anya ti imbaga na kang ka. Adda kanuhay ring ijay. Anya? Sumurotakan ko na, tagtrabaho ako ni ijay. Ay nawaw, apay mo't a Manila adagaws. Nakababain nga minin dito lugar tayo, nanang. Maditi pa nagkita dagiti tattao kanya. Sika anya ti desisyon mo? Saan mo't a mabalen alapdan ka? No saan kumangamin akas di ti inarami jokin rusa? Di mayat kuma, awang kuma ti parikot yu ita. Anya di nadamag ko, Maray. Nagpa-Manila kanumot ni Julie nga anak mo. Wen marikulasa, ijay kanumutan ti pagtrabahuan na. Kunak man no di na kayat ijay. Napilitan laang dayjay maray. Kasta unay ngamin tibain na iti mapaspasamak diti lugar tayaw. Adda mo lang amin basol da. No apay ngamin adida nagpakumbaba. Dayta nga rod maray. Narigat da ang mabagaan iso adayta. Mailawlaw andan. Mala, bareng pagnakman nanti kastaan na pasamak, Maray. Sapay la kuma maray. Sapay la kuma ta mapanunot na tipidot na. Tapos saanan na maulit pa'y. Ay nawa, anya ti kunam rosa bakay? Mapanak iti ayan ti kasinsin ko. Apa ijay? Ijayak pa'y lang ang makipurdia Asino nga rodin ti kadwa kang trabaho ijay garden? Mangtandan ka pa'y lang Nagpa-Manila mo't ni Mari Julie. Saan mo't mabalin ang mabati ak dito'y Nauman tila payag ko iti dayta nga isyo. Da kayo lang tinangaramit iti pakaibabainan nyo. Ita, pumanaw kayo adwa dito lugar tayo? Wan ata nakababain nga rod. Nakapagdesisyon akon kat saanan nga agbaliw day talakay. No kayat mo, di ijay talatan nga agnaad. Sige lang. No siya, agbati ak ditoy, ta ditoy mati ayan ti garden ko. Ay, nawaw! No amom asikati at dabidot wenno kamalina, di kan agsaupay. Di mon tutupan dagiti mangeg mo, taamangan no sikapay ti mabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Ne, agre-ring man ta cellphone mo, Mare Fatima. Di mulatan ikaskaso, Mare. Apay, asino nga minda di aya? Secret! Anya? Ay, kita ang mga nuinton madamdamakot. Mairan na ang agtawag no, adda ni madam. Saan mo day?
Amuna no anya nga oras nga adda ni madam dito'y balay na. Ay, narigat mo't no maamuan ni madam nga ag-cellphone ka. Kabayatan ti pa nagtrabaho ta. Ang mga no isupay kit di ti pa kaikatanta. Agkalma kalaang ka di mare. Saan ta may sagmak, takanayon mo't nga agan nadak. Ay, siguradum laeng sayang no saan amalpas ti kontrata ta. Kurang pa ilaeng ti urnong kuan niya. Wen ka di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Agkapi ka pa ay, Craig. Nagyamanak, nanang. Ay, anya gaminan jay gagaram. Nanang, imawawag ka din ni Fatima kada kayo. Kung ustamot nga ta ni Jabro. Ay, saan nga ron anak ka? Hindi na pa i-reply ang dagiti text ko kuan na. Oras siyak nga, Rod, nanang. Medyo madanagan akmateng. Ang mga kunak no dadakasan na pasama kin ko anay jay. Eh, sabay lang kumaataawa na nakaw. Ay, adamo ka din ni Juday tamang kita kin kuan na ijay. Ayun. At da ni Mari Judy. May salayang tibusdan niya. Wan, Anya ka tano ipadas ko ti makisarita kin ni Pari Sareo. awan man, tasarud-sudin na ni baka na no, kumusta mo to ni Fatima ijay. Awan pa'y sa mo in pau-pau na akwarta para kadagiti ubay. Awan nga ron, nanang. Tilaang tangdang ko tigas gastusin dagiti anak medyo pagadalan. Ay, sus, malala. Bagaan nagtaw, niya ti ibaga ni Saryukan kawan. Nakasta? Saan nga mawawag ni bakit mo kin ka, pare Greg? Saan nga ron, pare? Oray text, awan mo't lang. Isukit din ti maysa pag parparikuta kita. Ay nawaw, apay nga, ang mga noon pa yung paupuit na kwarta. Ang damat kiti kwarta kagas-gastusan mi kadagiti ubeng, pare. Madanagan aklang. Tadyak mo tin makontak ni bakit ko. Jak amon o kumusta mo tin ti kasasaad na ijay. Imawag ni bakit ko idi lunens. No umawag tuman ni bakit mo. Kat salud-sudam no kumusta mo tin ni bakit ko ijay, pare. Sige. Sigurado nga umawag tuman ng dayjay no day off na. Itiksanak no kasano pare. Tapno amumi man. Oray ni nanang amin kat di nakuntakan. Un pare, di ka matanagan. Tapa kumusta to ni bakit mo. Kan ibagak to akuntakan na ka. Ay na, agyaman aklaw ni pare. Urayag na ito ha. Sapay la ko ma. Tagparig namot ni bakit ko. Day of the entun bigat. Anya ti plano mare. Mapantamanan iti sigud a pagpapananta. Pasensya ka na mare. Ay nawaw, apay magpaspasensya ka matan. Awan mo't basol mo kanya ka. Adda nga min sa bali alakad ko inton bigat mare. Ay, kastaya mare. Abay, sa dino ti papanam. Basta adda mare. Kita ang mga no adda mo ti ka-date mo dita, Di mo isuksukat nila kay mo. Tanay, kaasimot jay tao, maray. Ay, nawaw. Ni Mari Fatima mo jay makikita kit entrance. Ada pa'y foreigner aka holding hands na. Na. Asino ngay nga taray jay? Nobyo ng samot. Ay. Madi, tikas tuya mapaspasamak. Ay, payapayak man. Aday ta, nakita na. Sigurado nga umasdigday jay. Anya ti aramidam dito'y mall, Mari Judith. Ala, kaya't ko laang ti agmol, mare. Sika ngay, asino dyan ka holding hands mo? Foreigner mo't day jay, mare. Gayam ko laang dayjay mare. Gayim mo? Kat na nakita ka sweet kayo. Ay kwa mare, no anyaman tinakitam, aguli magkalatan, tano saan, talaga adakas ka kanya. Anya? Nobyom day jay anya. Ditakan, agur-urayan tigayim ko. Mang restaurant kami pa, ita mabisbisin ka nun. Agsarita tanto inton malaw. Hello, lakay. Nasaya at man, taymawag kan bakal. Ala, pasensya kan nala daw. Nagmolak ngamin itay. Kawawid ko laang lakay. Okay lang bakal, mawatan ka. Okot, kumusta mo't dagiti anak ta? Nasaya at damat, at dati di pagkadalan da. Adda pa'y allowance da? At dapay,
Ora di ka pala mangipaw ay ungayam. Kaduam ka din ni Mari Fatima dita. Wan, ngam, saan pa'y anagaw-awid? Madanagan nga minan ni Pari Grigin ko na bakal. Ha? Apay ka no? Tadi na kanumot nga min awagan nila kay na. Ay, kwa, lakay. Nasaya at latamat, di ka sasaad ni Mari Fatima ditoy. Abay-am. Ibagaktukan kwa na, taawagan na nila kay na. Sige, agpakada akmot laeng, tagi na naakmot. Unay kan, Mari Fatima. Ay nawaw, apay manan. Awagan mo't piman nila kay mo Apay ni Greg. Ay, saan ka kanumeten nagparparik na kadakwada, Mare? Apay, tayjay ka di a foreigner ti makagapo. Di ka agsao akas tatawan ammo, Maray. Ala, siyak pa'y tawan amo na, Mare. Kano ata nakita kijimol? Awanan ti bibiyang mo. No anyaman ti nakitam, aguli mo kalaeng. Nay, kita Mare. Amangan no inton madamdama ket awan to ti maawidam a pamilyam ije Pilipinas. Ay, basta siya, naragsakak iti aramidek. Naragsakak iti biyag ko. Kumusta ngay Pari Saryo? At dadamag mo bakit ko? No kumusta mo't nga tan ije balasiw tao? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay kunan ni bakit ko parang. Apay nga ron asaan nga umuawag. Day tati jakon sinaludsod kin ni bakit ka. Aginanakon kunanam ngamin atagaws. Ngam di ka matanagan parang. Ibaganan to kano kan Fatima ta umawag kin ka. Ay na, agyaman aklaunay pare. Awan anyaman na pare. Barang umawag tumot ni bakit mo Wan nga ron pare, kailiw kumutin ni bakit ko. Uray dagiti umbing, sang kadamag dati inada. Di ba lang, makatawon laengan kat malpasan di kontrada ta pare. Agawid ang taon. Agyaman naktaimay kayo dito ospital nanang. Apay, anyat na pasamak ay Greg. Nanang, masapol ang may confined ta puyo. Nan ano ti apaw? Agurigor, kan amangan ho dapat at duma problema. Iso amasapol ang maura ti resulta ti x-ray na. Ay, na yan ti kasta mapaspasamak. Naimbag ko no umawag ni Fatima. Aon samatin bibiyang nakada kami. Ay, hindi ka mo ti isungbat ko ken ka. Taura siya. Di nakmatlaang kuntakan ti anak ko. Siya pa'y laang ti agbantay dito yung ospital anak ko. Asi kasun ti dua aputot mo, ijay balayaw. Amangan no, saan da nga abo ti araramidon da ijay. Ay na, agyaman ak manananan. Noon kayo. Talaga adyak amon taramidag. Pare Saryo, awagam man ni bakit mo. Kintiksam. Ape parang. Lumabaling kumagat ibaga na kini Fatima ano ospital ta anak mi. Ha? Ape ano ospital parang? Pneumonia ka nung aron pare. Masapol na ti antibiotics. Day taki deng. Asino tinagbantay nga iji ospital? Ti katugangak pare. Naimbaglangan at naanos ni nanang. Nanyamit ti mapaspasamang idasawam Wan nga ron pare. Awan mo't kunana kumustahan na dagiti ubing. At siguro nakaulawan na iso agastang. Imposible mo Ibagablatakan bakat mo. Tapno idanon na kini Fatima pare ha. Tapno ammo na ti mapaspasamak kadagiti anak na nga inbati na dito'y Pilipinas. Anyat ibagam aya. Imawag nila kay ko itay. Kat, anya ko maitano imawag kang ka. Ay nawaw, talaga ka di ngawan bibiyang mo iti pamilyam nga imbatim iti Pilipinas, Mare. Day talaang ti ibagam kanyak. Ada ka no iti ospital ti anak mo, Mare. Ada ka no pneumonia na. Adamot ni Greg ichay. Ay nawaw, di ka madanagan, Mare. Manmanumot ti inaakasta. Sana ga po ata da nila kay mo. Kat di mo mutin kumustaan dagiti anak mo ijay. Anya kumamat lang ti maaramida kat adayo akmat kadakwada. Ay, awan mo, Mare. Naulaw ka na talaga. Awan ka tititiksun no awag ni Fatima kada kayo nanang. Ay awan mait anak ko. Nakaruwar tayon manipod pagagasan. Ngumawan lakta. Muray siya. Madanagan akmulaang. Amangan ki di no naulaw mo tingag paiso day jay Fatima. Awan samot din lamang nga umawag pa dyan nanang.
Kasaritam tuman ni Judith ako mare na. Ang mga nun ni Judith, ti makasungbat iti saludsod tayaw. Mababainak pa yung harukin ni Paris Areo. Ay, maawatan na may siguro. Ti ada sitwasyon mo ita, anak ko. Nanang, adalabit pa panak. Dito kay pelang balay ha. Da kadwa dagi tubing. Wine, apay, sa dino ti papanamaya. Itiayan da Paris Areo. Damag ko kat nagawid ni Mari Judith. Nalpas kanumot ng ti kontrata da. Ay, nawaw! Si Mang Putin ni Judith, kunam! Wen, nagawid ni Judith. Ngam ni Fatima awan pa'y anagawid. Ah, saan ka day? Ang naggidandaan nag-abroad iday? Wen, nanang. O di, naggidanda ko mamait ang nalpas ti kontrata na. Day tatikay ko sa ludsudan kin Judith, nanang. May mayat ngamin no iti personal kami nga agsarita. Tapno masungbatan mo't laang dagiti sa ludsud ko. Ni bakit ko ngay Mari Judith? Di namot kay ti agawid, paray. Ay nawaw. Apay ngay. Unak man nalpas ti kontrata yo. Uwan, ngamjak mo, iti dayjay ako marek. Naulaw samot ten. Ha? Naulaw? Anyat kahit masawan Mari. Ay na, inulaw ti foreigner, ijay abroad. Anya? Adda ka day-date na numaminsan. Ang amno damagag, ibaga na agayom na laeng kano. Jak mamati, ta sweet damat. Anya? Apay nga talagang imbaga Mari. Wun ta impagarup ko nga agbalbalo ti umutlaeng. Ang saan mo't napasamak. Kimaro kit di Awalan ba hindi dyan babae? Di na namnamahan nga dapay awidan na pamilya na dito Pilipinas. Ay nawaw, gamit mo't ni Fatima dagita. Isubli ko tanak yun nanang. Nay, apayan anak ko. Isumot lagayam adi na kayat ti agawid. Apay ka no. Wala, tayo inulaw ti puri na rin bro. Anya? Dahi tati makangapo, no apay nga aging gaitakit awan pa'y anagawid nanang. Ay no kasta. In-renew naman na ti kontrata na. Dahi tati dyan ka mo nanang, ti sigurado ko lang. Kat awanan ti panagtalag kan panagayat ko para rin ko na. Kabailak abyagan dagit anak mi nga ure awan ti tulong na. Ay, nabilo kunday jay ababae. Ipagarup nan samot ang nasaya at tikastang aramidin na. Pare Greg, kumayak man. Sige lang pare, agtuko ka. Parang, saan ka man siguro abising? Saan ba't kiti pare? Apay ka di. Kaya't ka na akong stang. Kaya't ko ti makistoryakin ka. Amok na may na nadagsan ti pagdaldalanam ita. Ay na, nasaya atak lang pare. Awan rumba nga pagdanagam. Sigurado ka? Ay na, unmut pare. Ano ka sa pulam ti tulaw? Ano ka sa sarita? Mapanggalang iti balay. Ano saan? I-text na. Tasyak ti umay dito balayaw. Ay na, agyaman ang launay pare. Naimbag ka pa'y tamalagip na. Greg, Anya pa'y lang tar aramidam dito'y balay. Awanan ti karbangam dito'y. saan kumamot akas taa? Pagsaritaan taan na saya at lakay. Ay nawaw, di nakawagan itinakay. Tanabayagan anatay ta asawa. Abay, nagwinaswas kayon iti foreigner mo. Isa o na panunot mo tinagawid. Ha? Amok ti kalokwa mi jabrod. Katkas na ko nakitayon. Nabayagan alinipat ka. Awanan ti lugar mo iti dayo balay. Ang At dayo balay ni nanang mo iti gamit mo. Iti pinapalabas atawan ngayon sublik ijay. Iso mapangkal ijay. Nay, nagawid ka mo't gayaman, Fatima. Ala, makatawon nga awan damag mi, may papankin ka. anya ti impulpulong mo iti asawak. Apay akas jay matan. Anya? Amok a pinirdinak ka ni Greg. Iso akas jay ti panagsasauna kanyak.
Ay, Fatima, di ka man agpapabaso lakas ta? Amom, talaga akong trabida ka itibiyag ko. Amom, si kamat laang tinang perdi, iti panagtalok ti asawam ken ka. Nalipatam samot ti foreigner mo? Ha? Nalipatam nga inulaw na ka ti foreigner mo, ijay abroad, ah? Awanan ka itibain? Man nakibiyang a babae? Plastik ka? Amom Fatima, naasyanak iti asawam. Jakon kaya ti agilimed, iso nga inaramid ko ti amok a husto. Kat no dayta ti pangguraam kanyak, saan kon aparikot dayta? Kas nakon, inaramid ko laeng ti husto. Ay, awanan ti karbangak iti daydi abalay nanang. Dayta tigad na abab. Kasanuak pa'y itan nanang. No saan na kayat ni Greg ti makisinubyan ken ka? May salaeng ti maibagak. Gonggonam! Anya? Ala foreigner pa maor. Insukat mo ti pamilyam iti foreigner. Ita kasta ti panagsasaam. Panunutam. Nadagsen ti basol mo iti pamilyam. Tulungan na kumaan nanang. Ay, pasensya kan. Ngam awan ti maitulong ko ken ka anak ko. Noan niya ti desisyon ni Greg. Isaw ti respetuan. Ay, nawaw! Ipamaisam ti atensyon mo iti pamilya kan trabahom. Liklikam ti anyaman asulisog. Wenno dakas nga aramid a mabalin a pakabasulam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umadani manen ti Paskwa, mare. Wen nga rod mare. Parikot manen tawan mo ti dakkel a budget. Naku nampay, mare. Nangina nga tati magatgatang itaapanawon. Ngumingi na ti magatang mare. Ngam saan mo't nga rod aman nayunan ti tangdan tayo. Iso nga ado dagiti kalugaran tayo nga agab abroad takas tangamin, mare. Wen nga rod mare. No da tayo apobre, ket talaga nabuntog ti asenso no kastilaeng. No pay kasta, maikarigatan latta nga i-budgetan ti Paskwa ken baro atawon mare. Anya ti plano yu inton Paskwa aya, mare. Agluto kayaw. Uwain, ang basit laeng manen amare. Masapol nga agtipid latta. Da kayong hay. Awan pa'y nga rod, mare. Pagsaritaan mi payla ang kinilakay ko. Masapol ang maibadgetan man ng Tinochi Buena, mare. Ay, kabingayan na kaminto. Ano ko amare? Aywan, mare. Kas itisigod nga aramidin ta. Ibingayan na kaming tumet no anya ti iluto yo. Taalanganan ang makumpleto may. Ang mga nutalo no upat a klase ti makanlaang ti kabailan may. Nanang, adaak. Ay, anya ti gagaram nunoy anak ko. Makikapiyak lang. Ay, wala. Agtimpla ka laang dita. Ada mo tinapudot, adanom dita termos. Ada ti gatas dita lamisaan no kaya mo. Ay, wanggayam. Anya ti plano yaw intun Paskwa anak ko. Jak ammo, nanang. Ay, nawaw. Apay adi mo amaw. No may papaniti day tabanag, ket nilos nga sawak ti agdesisyon.
Ay kabagaan da kami to kan ni tatang yu No, kaya yu di agluto tayo, ije balayaw. Depende nanang. May mayat no ti ayan yu latan ti paglutuan tayo, kas iti sigaw, tapno kumpleto tayo. Boring mo, no, dua kami lang kan ni tatang yung nga Christmas dito'y balay. Budget para itinutsi buena tayo bakal. Anyat ko nam nonoy. Awatem ti kwarta Budget para itinutsi buena tayo. Upat tayo laeng. Siyak, sika, dananang kentatang. 500 laan? Ada ka di parikot. Ay nawaw, panagkunam kadi, kat umanay tali magasot. Isumot ti ko na da. Umanay ka no ti 500 a budget para itinutsi buena. Good for a family of 4 kanumay. Ay, pangaasim nonoy, saan asyak ti pagpungpung tutam? Agbuya ka nga uno saan, agbasa kay ti Facebook. Agtal na ka man, iti kinangina ti magatgatang ita, kurang ta 500. Amok kayat mulaeng nga dakupitan, iso akasta ti bagbagam. Ay nawaw, siyak pa iti pagpanunutam iti dakas ita, kupitan mo't asasawam. Nakagatang ka kadi iti iluto yu inton Paskwa, Mariluz? Ay, saan pa'y ngarod mare? Ay, kaano nga rod nga purchase ka, Mare? Day tangarod ti parikot ko mare. 500 laeng matintad nila kay ko. Umanay kanuday chay. Anya? J 500 pesos good for family of 4 akong kunada? Wen mare, nabuya na day chay iso nga ipilit na met. Ay, nawaw! Patpatsin na mo't ngamin! Iti kinangi na ti presyo ti magatgatang ita. Ay, uray 2 at tao laang timangan. Kan uray di kababaan nga ingredients ti gatangem. Kurang ta 500, Mare. Ay nana ko nampay mare. Pagpanunutan dakpay ki, di ako pitek kano. Ala, di nansa mo amo ti presyo, Mare. Ay, talaga adi na amot. Tauray na minsan, saan pa'y anak itsinda day jay. Di na kaya ti maibaon, iso akasta. Di na amo ti presyo. Day tala ang agreklamo ti paglaingan na. Agkape kayo pa'y nanang. Ihagyaman ak unay anak ko. Imayak, ta saludsudak no anya ti plano yaw inton Paskwa, nagkaw. Anya nga tati iluto tayo. Day tati dimi nagkinaawatan iti anak yun nanang. Ay nawaw, apay mo anak kaw. Kasano mo ngamin? Ipilit na nga umanay ti 500 a budget para iti Noche Buena. Anya? Ay kano nangi na ti magatgatang ita? Iso kano tinabuya na nanang. Good for family of 4 kung kunanakit di kanyakon. Idi nakaungutak. Ibaga naman ang akayat ko laang adakupit ko. Nalabos mo tanti kasta kapanunutan na nakaw. Ayun pagpanunutan nakpayan iti dakas nanang. Sige, nayunan milat tanta 500. Di balik datayo mo lang timangan anak ko. Adamag ki di basit nga urnong ko nanang. Mabalin anayunak. Ngam di kagurak launay kadya ipilit ti anak yung nga umanay ti 500. Anya? Ay, mangtid kami latakan ni tatang yaw, tayo supay. Agkuyog tanto agumatang, tapno adda kadwam anak ko. Talaga asaan nga agpampanunot niya putok mau. Ay nawaw, anya ba ng tinaramid na ti anonoy? Ipilit na ka na nga umdas ti 500 pesos a budget para iti Noche Buena. Patpatsin naman tinaboy-buya na. Dayta nga rod kang lakay. Good for family of 4 kano. Oray duadala nga mga kinukurang dayta 500 pesos apang Noche Buena da. Ewan na, talaga kurang ti 500. Anya nga ti plano may tabakat. Nayunan tati budget da. Iti kasta ka ada maigatang iti pagsasangwan tayaw lakay. Manuti na yun ta. No mano ti kabailan ta di isun sa makiidi na reklamo ti manugang ta. Manutintin yung kwarta kin los, nanang.
Apay ko, ma. Apay anang tid kayo pailaan kin kuana, kat adamot inted ko idi na palabas alawas. Mano lang mo di inted mo. 500 day jay nanang. Ti ko na dagiti masaknan, kat umanay ka no ti 500 pesos ano ti buena budget for a family of 4. Gusto lang matinted ko kin kuana nanang. Awanan kupitin na tinted yaw. Ay, pakpakawan. Patpat sa mo day tangay bagbagada. Anya lang mga iti umanayan ti 500. Sige man. Diskarte lang, tiga sa pulan nanang. Diskarte. No junk food, kan pansit kanton siguro, ti pagsasangwan tayo mabalin Ay nananang, mabalin ka no nga road. No ibirok tayo ka no, kat umanay ta 500. Malaman nga rod, si kaman ti mangibirok no talaga kamay. At tuyan ti listaan dagiti magatang. Saan kun akinumpleto ti ingredients tapno tipid. Kita man. Si kamatan ti makaamo amang ibirok. Ti kunam kanyak kat umanay ti 500 pesos. Alaman, sika ti ibaon ko agumatang. Iso nga road ti kunada bakit ay nawaw. Isu nga rudmet nga ipadas mo ti mapan tapno ammom ti presyo ita. Saan ngamin asika ti gumatgatang iti abastuta isu akasta. Di mo ammot lawlawatem. Di kagsaw iti kasta ta saan pa analpas. Mudoy ta sa ako bag, ta siya akong timakam mo. Umanay ta 500 kunaktumot. Panaknakam nga rud Kano nga purchase kayo, Mare? Nilakay ko ti nag-purchase, Mare. Anya? Para makita ano umanay ti 500 pesos, Mare. Ipilit namot ngamin ti amuna. Di na pa'y mapankitaan ti presyo sakbay nga agsao. Ay, naimbag man ta kayat na, Mare. Alisto ki di na amot presyo, Mare. Ngamtangay na laing nga agsao, rumbeng laang atakderan na ti ibagpagana. No bilang ag-purchase kayo manan, ay bagaan na. Ta makigiddanak man, Mare. Wala, Mare. Datay unto kadananang. Urayak laang no anya ti kabailan nila kay ko agatangan. Una, Mare. Ay na, mayat day ta. Tapno muna ti presyo. Kung saan da ka apagpanunutan iti dakes, Mare. Ay na, makapabanog tatang. Sa dino tinagapamaya. Iya sentro. Kumata ko may tipang noche buena gamay. Saan mo't ngay manay ti kwarta? Ano ya? Ti ko na nagiti masiknan. Kat umanay ka no ti 500 ngam saan magayam. Inaramin ko amin na klase ti diskarte. Tapno makatipidak. Ngam kurang mo ti 500. Na ito lang mo ti ginatang ko. Kaslasan pa'y anagudwa talistaan ni bakat mo. Talaga saan datang? Kurang mo't gayam ti 500. Apay ba't nga minapatpat yung ti bagbagada? Dahil nga ro tatang. Nangiinamot gayam ti magatgatang ita panawin. Man-manong amin nga grocery akay. Entun sumarunaw. Kita ang ti presyo sakbay nga agsauka. Saan nagaputa kastoy? Kasday ko na dahil pagpatsimbutan. Pagpanunutan pa'y gindi tinakas ni bakat mo. Anyat ko nam, lakay. Imay ni Nonoy dito'y balay itay. Kuan bakit? Naggapo ka na sentro. Ay nawaw. Anyat inaramid na ijasintraw. Imbaw ni bakit na gumatang iti pang noche buena tayo. Di nakagatang dagayam ay. Ay saan mo ta nag-text ti manugang takanyak? Kurang, tiginatang tiyanak ta. Anya? Amangan no tinisting lang ni bakit na. Ay, di ka mawatan lakay. Nagpasentro ni Nunoy. Ngamusan kay manay ti 500 pesos sa kwartana. San pa napuno di sa ako bag na adakkel. Inukasta. Talagang imbaon ni bakuna. Nasaya mo nga ron ano kasta. Tapno amo na mo ati presyo. Tapno amo na tilawlawatan na inton sumarunaw lakay. Anyat na pasamak, Nonoy. Apay ngay, saan mat anap no ti sakubag mo? Day talaang ti ginatang mo? Dahil talagang mutimman na yan ti 500. Saan mo pa'y mat akinumpleto? Ado ti inlistak ngam di mo pa'y nakagudwa. Talaga saan ata kurang kat nga ron ti kwarta. Imbirok mo kumamot
Impadas ko. Talagang arud ako urang. Namuk lang. Nangitugot ako may ti extra kwarta. Ita, mamatikan? Amumon ti presyo? Wala. Ingkabisadom ko mati presyo ata ang mga nuinton madamdama kat ibagam manen nga dakup kupitek. Narigat ti mapapabasol kunak tumot. Kutsurin Kamalik dahil dyan. Mare, kumusta ngay? Simbang puto nila kay mo. Simang peten mare. Ada ginatang na nga iluto yaw. Kurang ti ginatang na mare. Saan pa'y nakagudwa ti saku bag? Kurang ti 500 pesos kuna na adagos idi simang pet. Ay, husto tapno nakita na ti bagbag ang mare. Narigat nga min ti agsasao. No di daam mo ti husto a presyo kat. Nakunampay mare. Kunak no agungot itay tabagbagaak. Ngam nagpakumbabamot. Kapilitan amare. Tanaamuan akam mali ti lablaban. Umanay ti 500 no puro a junk food. Noodles kandilata ti pang Noche Buena. Una mare. Jay kumamo disente a Noche Buena mare. Maminsan laang mo't iti makatawan. Iso amay mayat no tay disente kuma. Amok matkit di mare. Jakman ngamin amok kadagiti masak na no daduma. Saan mutten a realistic ama ko na dagiti ibagbagada. Ay, naku nampay mare. Di dan sa mo ammo ti presyo. Iso akasta. Nakasagana kay ka din nanang. Day, da ka mo gaya mo Los. Nasapak nga imay tadagasan tayo pay ni Mari Ophelia nanang. Ay, saan da pa yan nakagatang iti pang Noche Buena daya? Saan pay nanang? Ay, sige. Urayan nak nga rudbe ay taagpulo sa kaon. Kunak tumad lang sa gana kay tay, bakit? Ay, jak mo amaw amasapat ti manugang ta. Mala, awanan ti ano asaw. Agpulos ka kayo dahil no makapagrubot kayo. Alawain. Ay, los na kong agtugaw ka pailaang, wain. Ay, agtimpla ka pailaang iti kapim dita. Taag kapi ka kabayatan ti pananguray mo kanyak. Kumusta? Nakapurchis kayo matlangan, bakit? Ented mo kumaamin na resibo iti manugang ta. Kuwan. Adaamin kan kuwan na. Isaw tinangidulin. Ta ipakita na kanaw iti anak ta. Gusto tapno sana panunutan ni Nonoy nga dakup-kupitan na. Ay kuwan Day tala 500 pesos sa pang Noche Buena ti pagapapaan da. Sa anak mong tumad nga med, nalaka mamati. Bareng sa anon ita lakay. Adamo tin resibo. Kana muna mo siguro ti presyo. Ta pinadas na mo tinag-grocery. Bakit? Simangpad ka magaya man. Ninanangay. Nagawi doon itay pay. Kumusta? Kompleto ti ginatang yaw. Una, at to'y ti resibo. Ay nawaw. Kita atap no di mo panunutan nga ada kinupit ko. Ada amin ditan. Saan na masapol, bakit? Awatam kit din ta idulin mo. Ang mga nuinton madamdama kat tila man ibagbagam ditan. Ibagam tumanan akop-kupitan ka uray saan mo't. Pasensya nga minan na bakit? Bidot ko dahi jay. Nasakit nga tati mapabasol tapno ang mumlaan. Ay nawaw. Awan pa'y dananang kantatang, bakit? Awan pa'y nga rudlakay. Awan text dakin ka? Imawag ni nanang itay. Inton malam kanu ang makaumayda. Okay nga rod. Parche mo ta manok tapno mailuton. Awan bakit? Agin na nakaklabit. Ayon gayam. Mapan mo alaan tinating nga order ko kin Nana Silvia. Adda ditan, iniyag ni Nana Silvia itay. Tata, ano nyaman nga tanti pagsarsaritaan na gitidwa? Amang ano si kamanin Ay nawa, siyak lagi di nakalayon ti pagsarsaritaan na. Una, ipilit mo magkano nga umanay ti 500. Nagkamali ang arutatang. Nagkidaw ka kada iti pamakawan kan bakat mo. Nalpasan tatang. Naipagmanta na pakawan na ka. Kapilitan atatang. Saan naragsak ti Paskwa kan baro atawan no di na mapakawan.
Ay, ito sumarunong nga may sika. Nunoy, di mo nga min patsinadagos. Nadati mangag mo. Sa nagaputa yung bagada ti kasjay kat patsimot na dagos. Kaasila ang di bakit mo pagsasawam. Saan na maulid na dyan, tatang? Inton sumaro, no? Amwag pa iti presyo, sakbay nga agsawa. Ay nawaw! Saan nga amin ang makitkita kan mangmangag tayo kat pudno? Isu asakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y no husto matlaang tinangag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.